Nakon trećeg izdanja Staroplaninskog maratona, naše najduže brdske trke, red je da upoznamo te mlade ljude koji trče po našim planinama. Neko bi rekao, to mora da su krupni momci, kršni, korštaci, čim trče na više od 2000 metara nadmorske visine. E pa da to baš i nije potpuno tako, ovog jutra će nam reći Ivana, Bojan i Marko. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Ivana je svakako fokus ovog mog prvog dela ove najave. Ivana, ti si pobednica jedne od kategorija na upravo održanom maratonu, na skyrunningu koji se održao na Staroj planini. Ti si pobedila u kategoriji od koliko kilometara? Od 85 km. Samo 85 km, sjajno. Kako to izgleda i kako ti je palo na pamet da se baviš tim? Pa bavim se neki duži period trčanjem. Ovo prosto bio neki novi izazov koji sam uspjela da... Trčanje kod trčanja samo što je na visini, je li tako? Da. Od 2000 metara. A koliko dugo se baviš trčanjem? Pa neki 4-5 godina. 4-5 godina. Znači, to je jedna savršena priprema za ovakve napore. Kako uopšte izgleda? Koliko je bilo žena tamo, devojaka? Pa u našoj kategoriji 9, a u kategoriji 122, ja mislim 5-6, tako nešto. Marko, ti si frontman, da tako kažem, iz Spiritus Movens skyrunninga kod nas ovde u Srbiji. Koliko je bilo prijavljenih u ostalim kategorijama? Ovo je, čini mi se, upravo sam rekao i u najavi, treći ovakav događaj. Tako je, treće izdanje. Doživio transformaciju. U prve godine je to bila trka na 24 sata. Od prošle godine imamo ove distance. Zove se 24 sata Koprena, ali tako? Tako je, ranije je bilo tako. Sad je Ultra Trail Stara planina, 122 km, 85 i 20 km. Imali smo negde 140 takmičara iz 10 zemalja, od Portugalije do Rusije, jako posjećeno takmičenje. Stara planina ima fenomenalne uslove, takmičari su bili sjajni, padali su novi rekordi, vreme nas je poslužilo konačno. Super, stvarno smo prezadovoljni. Konačno treće godine mogu da kažem da smo zadovoljni. Vratit ću se na pitanje šta kažu stranci u Staroj planini, ali da prvo pitam Bojana. Bojane, ti si bio u kojoj kategoriji? Ja sam bio u kategoriji 122 km i ove godine i prethodne godine. Dakle, ti si se popeo na poslednje 2 puta? Da, ove godine sam bio treći plasiran i prošle godine prvi. Je li to teško kad neko kaže 122 km? Meni sad kad kaže neko je 122 km da vozim, meni je to već onako malo naporno, a kamoli da trčem. Nije to toliko teško, ali kažem lepo i zanimljivo. Treba da probate pa onda da vidite. A koliko to generalno traje? Dakle, tu postoje ograničenje vremena? Pa, pošto je ovo brdska trka, to je daleko sporije nego kada trčimo po asfaltu, tako da mi smo ovu trku završili za 17 sati i 50 minuta. 17 sati i 50 minuta? Da, nepunih 18 sati. Marko, da se vratim sad na strance. Moguće da dovedeš i nekog od stranaca u goste. Kako se njima dopada uopšte priroda na Staroj planini? Super, sjajno. Znači, fenomenalne su reakcije i svi su mi pisali posle trke. I Portugalac, i Rus, i Mađari, oduševljeni su, Grk isto, oduševljeni su prirodom. Vreme nas je poslužilo, zato su mogli da vide sve vrhove. Mislim da stvarno možemo da budemo zadovoljni sad i mi i oni, jer su imali odlične uslove, mi smo se stvarno potrudili, oni su dali svoj maksimum, limit na 122 je bilo 32 sata i Mađari su čak ušli u minut do 12, da kažem, na cilj. Znači 2 noći i 1 dan, po meni je to fascinantno, tako da koliko ljudi daju sebe da to realizuju, finiširaju, to je neverovatno. S druge strane, priroda im uzvraća i verovatno ih napaja i mogu da izdrže dugo. Jedno pitanje, dakle, za one koji sad možda ovo po prvi put gledaju. Ti si nama inače poznati, gostuješ nam često u programu, poznate su ekspedicije na Midžor i drugi neke vrhove po Srbiji. Kako čovjek počne da se bavi time? Dakle, ako neko ovog jutra gleda, a nije, recimo, čuo pre toga za skyrunning, gde može da vas pronađe i da li su potrebne neke fizičke predispozicije? Dakle, neko prosto samo mora da bude zdrav i da ima volju, ali tako? Tako je, definitivno. Prvo mogu da nas nađu svi skyrunning.serbia.com i da postanu naši članovi i da pročitaju sve što ih zanima tom brdskom trčanju. Posle toga mogu da se organizuju sa raznim ekipama u Beogradu i Srbiji koji treniraju trčanje i da počnu da rade malo specifičnije treninge, da idu na planinu, da koriste košutnja, kaval u Beogradu, ako su ovde u Beogradu. Naravno, postoje neke predispozicije. Znači, čovjek mora već da se bavi nekim sportom, da je u treningu, da jednostavno građa mu je takva da je totalno suprotno od toga što si najavio, da nije korpulentan, ogroman, krupan, nego da je sitan, mršav, da može da izdržava dugo u onako srednjem intenzitetu. Ima tu dosta nekih stvari, ali mislim da jednostavno treba samo da se zaintrigira, da je već u nekom sportu planinskom, da li je to alpinizam, orijentiring, planinarenje, triatlon, neka vrsta sportova koja već koristi slične resurse i poligone
i onda da krene. Ja mogu da kažem da smo mi poprilično zadovoljni odzivom, da imamo po stotinak i više. Na Sokolnom putu je bilo 300 učesnika. Sad za Besnu Kobilu, koja je sledeća trka u okviru Lige 11. jula u Vranjskoj banji, imamo preko 100 i 100 prijavljenih. To je sjajno. Jednostavno ti sportovi rastu, šire se, ima puno sad raznih avanturističkih trka, endurance trka, trka izdržljivosti i to je to. Ja mislim da se ljudi konačno okreću u prirodi i to je. Dakle, raširila se svest i ljudi to sve više i više treniraju. Tako je, tako je. Dakle, ne moraju da budu korpulentni, nego upravo sitniji, a mogu da budu ovako i lepi, šarmantni kao Ivana ovog jutra. Ivana, gde ti treniraš? Ti trčiš ovde negde po Beogradu? Pa trčim sa Beogradskim trkačkim klubom. I koje je najbolje vreme za trčanje? Jutro ili veče ili sredina dana? Sad ovo kad su malo vrućine, to ne odgovara. Kad se najbolje trči? Pa možda ujutru i uveče. Ujutru i uveče, je li tako? Ideš na Besnu Kobilu? Da, naravno. Odlično, Bojane, ti? Idem ja na Besnu Kobilu. I ti ideš na Besnu Kobilu. Jel obećaš sad opet neko posljednje? Pa vidjet ću, to je, kažem, malo kraća trka uz ovo što ja treniram, tako da, iako je to 30 km, tako vidjet ćemo, nikad se ne zna. Da, kao, jel trčiš onu trku od 122 km? Da, pa samo to i trčim. Kao ono sa majstorima. Radiš Mercedese, samo to i radiš. Samo to radim. Jako lepo, dobro. Ugostit ćemo vas ponovo da vidimo kakvi su bili rezultati na Besnoj Kobili. Ništa, evo poruka nekim mladim ljudima koji nas gledaju, dakle, ukoliko su fit i žele da budu fit, skyrunning je možda sport za njih. Tako je, uvek mogu dobiti od nas GPS zapise sa Stare planine, Babinog zuba, gde god, znači, i traže nam ljudi, tako da, eto. Odlično. Marko, Ivana, Bojane, hvala vam. Hvala i tebi. Hvala.